ole solkar top kan lo thleng le ta reng maya mi fa te chu weekend lampana an liam puat lain in fiam na ngai na tu nang le ke chu kan hun man dan adang lambik ngei ka be sei kan channel min ngai hlut sak tu te in zawa in mizo football news mfn entertainment a kan lo lo ma cheu Manchester City le Spanish midfielder Rodri chu FIFA Club World Cup an khelaya a in hliam awangin September thatop vela bak a mel kan mu thei do don lo an manager Pep Guardiola chuan Rodri kha adam fel lek to a that po a thato hle ma se van duai thlak tak main al hilal laka khan a in hliam tatlat maya ma se theitop a chuanga international break zo a chuan ama City midfielder thachin Rodri kha kan hmule nge yang tin media te chu a chang Indian football in ma son viawa alan lain boina lian tham tak awangin tun season Indian Super League chu khel thei ani do nem ti thu chiang tak ala om lawa boina chungchanga ma an la mek zela ma son na oma an khel thei nge an be sei thu an soi chuti rualin tuna hian India ram football tournament a inkhelhna upa ber pol Durand Cup khel mek ania club tam tak anin khel nual to chung club sang zinga chuan kan mizo tlangwal te po anom nualin an che thathei hle a ama sain mizo ho zong chu kan tilang thei don lawa mizo a po Durand Cup a mizo telna team che tha ang chau kha kan tilang thei don ani ole chung kan mizo player te chu hantar langila group A lama hian East Bengal an oma East Bengal soito hi chuan esmal somtlunga te didi ka te ho mitha an lo lang ngal thin ma se khang ai khan tuna kan red and gold clubs player ho hi an duai loin an thazok tepo ti la kan soi sual lawang East Bengal hian I League champion Interkashi atang lunglei tlangwal hmun larin dikale Real Kashmir atang ramsang atlai chunte lalutin aom salal chungnunga David lalhan sanga peka guite le Mark Zothan pui te nen chuan paruk lai mai omin mizo tlangwal te an tam thokat hle tin Durand Cup a phei chuan East Bengal defender lal chungnunga thian gol moi tak a team te tan a khung to boka tin hmun ale David atepo in khel bul tran tu an ni lo trumpo in bencha an thurei tak ngai lawani gubi lama hian mahun bagan le I League 2 champion Diamond Harbour FC te omin mahun bagan tan apuye chuan midfield lama bulala tran chunzom zela nima sela red card a mu awangin match ma sazoka khan chhor thei ani lawa an match khelle masak bera chuan a mel kan mu thei to don ani tin Diamond Harbour FC lama hian kan mizo player te po an tam ang ring hle a chung te chu Aizawl FC captain Samuel Lalmuan puya Odisha midfielder Louis Paul Ramfangzawa Churchill Brothers midfielder Lian Sanga Aizawl FC forward Louis Ramdin Thara Thar puya tele Chan Mari FC midfielder Malsom Zuala Somte ate hawan ni Harbour FC hian Punjab FC I League an champion truma player tholok takle gol khung thei tak Luka Maxen te an gol boka anni po hi Durand Cup khel meka hian an la chak zela kan zo na thak pui Paul Ramfangzawa po hian gol moi tak a khung to bok group C lama hian Jamshedpur omin an coach Khalid Jamil hian Indian national team a en kol trap to a kan mizo player te han chhor man se ni tur engpo chu ni se kan thu soilaya han lut le ta ila Jamshedpur FC hian share chief forward Daniel Limpuya an la luta hei ba ka hian an academy player Central Weme football tournament a Republic Veng an champion theina chan durtlang laka last minute free kick le chakna goal khungtu sealer shiat puya si shiata te an nei boka Daniel hi chu khel mola a mel mu tu la om chi alo ma se si shiata ero an first match a khan Jamshedpur tan hian a in lan to bok group E a hian season masalama Indian Super League club che thatak North East United omin ta hian kan mizo tlangwal pahni lalbiak dikale lalrin zuala te omin bulan tran ve to a rin zuala po zirtop zana Shillong la jong nen anin machon trum khan khel mual chunga du sak a hlo hle a atlang nel in an coach point angai na ngal hle bok transfer bazar lam hoile donila Manchester United chuan Slovenia striker Benjamin Sesko an laklu thu hovel mi te shiata an puang zarta Sesko hi Liverpool, Chelsea, Newcastle United le AC Milan te point laklu tumin hel na sa viau ma se Sesko chuan an open lai tanga a khel chang na le a hmangai Manchester United chu athlang ta ni nan soi Sesko hian kum sang ni somtum thleng dai tur contract assign ngal bokani Atlanta chuan Crystal Palace striker John Philip Mateta chu
tun Nipui bazar in hon chung hian lak lu ngei tumin malak na kalpuyan tuma France International hi Atlanta suai tu te chuan tun Nipui bazar bika an top target ani awangin an chan thiang lo ni nan soi Serie A Club Atlanta hian euro million somthum panga in dor ma se Crystal Palace lam hian euro million somli tal an striker manatan an phut thu an lo shila amai ro chu Italian club lam hian har satna an nei lo thu in an changa Crystal Palace du ang nge hian antidon nin media te chuan an tar lang bok Al Nassr chuan Barcelona defender Inigo Martinez an lak lu hnuwa Sadio Mane le Ronaldo tem hatong lama thlop turin Bayern Munich winger Kingsley Coman chu lak lu tumin indoor na an kalpui le mek bok Durand Cup lam hian Coman hi adu thlanna an ngai chang meka aman remati chuan Bayern chuan chuatir an hnial hran lo tin tuna hian Saudi club le German club te inkara in biak na awm meka club pahnih inkar le an in biak na po a tha hle ani Burnley chuan Chelsea atangin Albania striker Armando Broja chu euro million somni in an lalut kum somni pathuma upa Broja hian sang hi somthum jun thleng dai tur contract sign hal bok Bayern Munich chuan Liverpool atanga Luis Diaz an lak lu hnuwa forward dang lak lu bel an latum Chelsea striker Nicholas Jackson chu an player lak lu tum te zinga mi ania tin Jackson hi Newcastle United pon lak lu an lo tum ve mek bok the Blues tan hian khel thatrum nei thin ma se atham ral le mei thina hei wang hian Chelsea chuan striker pahnih Liam Delap le Joao Pedro te chu an la lu to boka heng striker pahnih te an lak lu hnuwa Senegal striker hian hmun leilum a chan tam vak arin om to lo awangin ama po hian Chelsea chuasan hi a hre vak lo ni te pon an soibok AC Milan chuan Manchester United striker Rasmus Højlund lak lu tumin zirtop ni khan Milan khopuya agent in biak na an nei puya a agent ba ka hian Manchester United thu nei tu te lam nen po in biak na an nei to bok Chelsea ang tho in Manchester United po hian forward pathum lai an la lut to a an lak lu ho hi striker position vek nin atan chuan chua mai chu fin thlak via win lang ma se Højlund chuan Manchester United a hmun tur hi sual chua nge a tum thu a soya United striker inkhelhna berni a tum thu a soibok tin heti lai hian Milan chuan Højlund hi an lo dor ve mek boka season tharatana lona ho chua thei an in be sei ani Tottenham chuan Argentina attacking midfielder Nicopas chu euro million somthum a leitumin komo hne bit thelut ma se Serie A club lam hian Argentina international mana hian euro million somnga pahnih tal an phut thu an hril Aston Villa chuan Everton in euro million som pareta an club captain John McGinn lak lu tuma an lo rim na chu an lo hno sak heti lai hian Newcastle United point Scottish midfielder kum som thuma upa hilak lu tumin ma an lo la ve mek bokani Tottenham Hotspur chuan an captain Son Heung-min a chua do na wangin ama thlak tu atan Brazilian winger Rodrigo chu Real Madrid atanga lak lu an du thu an soi Real in manager thar an nei atang hian Rodrigo hian hmun a changtlem so thlea ama Rodrigo ngei po hian Spanish club hi chu asana chona thar ma chona du thu a soi he thu a soi nu lok atang hian English club tam takin Brazilian winger hi lak lu tumin an lo dor ngala chung zinga chuan club langsa tak season liam ta English Premier League champion Liverpool po antel Manchester City pon Real Madrid forward hi lak lu tumin ma an lo la ve mek bok ani Newcastle United chuan Slovenia striker Benjamin Sesko tana United nena an inelna konga anin hnuk dok ni nan soi Newcastle lam hian Benjamin Sesko hi beisei oma an ngai tak lo awangin Portuguese international tuna PSG tana khel mek kumsom hi palia upa Goncalo Ramos laman hoyani Inter Milan chuan Manchester United player hlui League One club Marseille tana Will kumsom hi pathum chawa upa Mason Greenwood chu lak lu tumin andor mek ani PSG le Italy goalkeeper kumsom hi paruk upa Gianluigi Donnarumma chuan anopan lai atanga a dream club Manchester United atanga somna a hmu chuan hnialawa azom ngal tur thu asoi Manchester United goalkeeper Onana chu beisei a phak lo em awangin a thlak na tur an mel ve renga Aston Villa goalkeeper Emiliano Martinez chu Onana thlak tu tura rin ni ma se engma malak na tak tak oma alan lo awangin
ขาทิลขัดซุบทุบวัวโปเลงไม่หนีนลังบ้ากาตุนไล่กอลคีปาร์ฮอตเบอร์โปลินะอาจิมคลับโซมาจากทัวสอยนูเพย์ขัดส่วนยูไนเต็ดเฮียนอิตาเลียนกอลคีปาร์ฮีอันโบจุยฮัลไม่อารินอมโอเล่ transfer bazar hot tak kara eng club ber hian nge an mamo an that pui tur lei fule chatang soilok thei kan om kher lawanga a mai ro chu che sual fe deu chu an om le ngei don ti hi chu a soilok thei thung